Bim, salapin, kadabra. Wah, wah. Kamu punya ganon, si ganon mah. Aduh, benar geningan si Bang Putih itu mata. Hati tidak. Kalau ajaib juga ya. Cobaan gosok, sok. Bim salabim, bim salabim, bim salabim. Ayah naon deui sia Bang Aing, ha? Aing tuyul. Ini banting lagi. Di helm jalan itu lagi. Menang mangi tadi di jalan aing teh. Nah, ieu mah jadi beda bos aing teh euy. Beda euy. Ayo permintaan naon ka urang aluarkeun urang. Permintaan. Sok, aya naon. Bisa disuruh-suruh ya. Bisa iya. Aing mah ge. Aing mah hayang bakal si Mang Putih. Siap. Siap. Pokoknya si Kumar pakai si Putih. Bawa. Siap. Siap. Pak lagi balik. Buahir, butai gitu mah. Mesti akurnya. Tapi kembali lumayan, sudah berhasil, bukan berhasil. Bener. Aya duit teh. Si bos itu baru turun duit, euy. Baru dapat turun, euy. Gilanya, gila tinggal mah sasa boy, euy. Menyata tunggu sasa. Sasa oh ge sasa. Bener aja jalan. Anjing. Tapi mah, tunggu sugane menang. Wah, bener. Sasa boy, sing tunggu. Bos, berhasil ya bos. Dapatkan kabeh, bener deh. Ya, kedua mana mah hiji we euy. Nah, hiji we mana mah. Lumayan mah. Kedua lumayan harga euy. bos, geus. Siap bos, ya. Pamit bos ya. Ya. Ini gimana? Euy. Tapi lu mah gimana? Siapa sih maksud lu? Bantu tahu. Kopi pokok. Nah, orang mata. Iya aman. Aman. Sini coy. Bener. Ini udah mah. Salah hilang. Tuh hilang aing teh kemana? Masih kerehet deh mah. Ah, bener. Tapi rasaan aing teh teman-teman tapi mananya euy. Jangan aing euy. Ah, bener tuh buru-buru berak. Kehet. Ah.